subscribe siya! Kung subscribe, betos ko! Woi, RT, kenal siya? Itu kenal naon? Wah, kusna RT yang pintar ngomong ya. Aha. Teh. Naon sih? Saya yang pintar ngomongnya. Heeh. Lain gitu carana teh. Ayo carana. Kumaha carana? Ayo carana teh. Saya teh ilu teh. Is. Gerak tuh gerak. Geus lo make eta, teman-teman anjur. Gila. Ih, ayo lu heudeung. Ayo. CF tenang yang berhadi dari 10 belas kita berikan ke mamang mah bener serius tenang main bebek mah woi Calo kemana sih ya Ah, lo mau tanya sih, Mang. pan sih konyol pan aing mah tanya ka sia tuh am ka Calo Mana anjing? Jelema. Mesti ditanya. oh aing nyawa sih jelema pan sama boncel ya aing mas nanya na aing ka Calo tuh lain ka sia Kesuruh. Mungkin jelema mau anjus. Bisa bapak cat airan. woi sia siap sia budak dia ada doangan buat nak pas buat budak titik-titik panon hajar kuy main beb aing mana nya dia ada doangan kamu nanti nungguan dari aing peak bakal Ayo naon sih mang marah-marah bae. itu biasa sama urusan lelaki jantan gitu rasanya sih manggil Tumben atuh. Beneran. Ayo. Oh, selesai kan? Udah kamu lancar? Oke. Ah, oke mantap. Ya, di, ya, amat. Kira yang buka kieu, yang buka. Ya, cium, kebal. Kebal keluar, iya, kira. Kira tah, si nempel. Crazy. This is good. Wih, mantap sih lu. Bisa langsung bahasa Inggris. Mantap. Yes. Okay. I'm fine. Mantap satu. Mantap. Diskusi RT profesional. Ayo orang balik. Ya orang keburu diseruduk. Alhamdulillah. Ngojek deui. Masker. Siap. Helm. Aduh. Sok bawa baju helmnya. Pokoknya mah mantep lah. Banyak jalan menuju Roma. Mantep lah. Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau kita tidak mau merubahnya. Bukankah pepatah telah mengatakan ada kemauan pasti ada jalan. Pokoknya mah ngojek deui. Semangat. Ini ngojek deui. Ngojek deui. Ojek kereta. Lu liat anak gua enggak? Anak empon mana yo? Ya Allah, masa lu kagak tahu sih? Anak gua Anu boncelnya? buset dek bangetan amat lo anak gua dikatain boncel. Emang kenyataan anak itu letik. Wah, konyol nih tukang ojek nih. Samber gedek lu. Emang kenyataan anak itu atuh po. Lamun empota, gede. Kos buntelan hitut. Kos buntelan hitut. Buset bener-bener samber gedek lu tukang ojek nih. Buntelan. Bener-bener lu ya lu ngojek gua. Lu ngedek gua lu. Gua Ente. Urang ngebohong. Bohong supaya empok deket ka urang. Jadi supaya bisa ngojek doang, tadi mah bohongan. Ngedek gua enggak lu? Ente. Macem-macem gua tojok kalau lu. Ente lah. Ngojek lah, ngojek be, ngojek. Enggak gua ngojek sama lu. Yang ada gua agak nyampe di sana.
lah, ning gue nyari yang lain. Ayo cenah yang Irfan. Urang pan spesialis ojek Irfan. Cenah yang Irfan urang mah sebanyaho Irfan mah di mana ayana. Ayo. Gah gua, males gua. Ayo ayo. Kagak dah. Ya karek mulai deui ya, karek mulai deui. Kagak nyampe gua. Soalnya orang di imah bae di lockdown jadi imah bae teu buka duit pan ai kolot mah kudu jajan. Bodo amat ah. Tu kolot kula geus. Gua lagi nyampe naik ojek sama lu. Buru, teu jajan-jajan, di lockdown. Ayo ngojek bae yuk. Gah. Ayo. Ogah. Lah ayo. Lapar mak. Candaan tisuk. Mak. Jahat. Tenang pokokna mah ya kita pokokna mah tenang yang mamang mah amun hayang es lah dibelikeun we tenang ke orang foto-foto pokokna mah nya scan kut tah Galak pisan sih karunya tuh si Mamang tuh labu. Ih, bodo beb amat tolongan lah. beb Enggak usah Mama. Babe tolongan astagfirullahaladzim Karunya tuh neng ulah kitu. tolongan Udah jangan. aduh tolongan neng Lebay banget sih lu. tolongan bebek tolongannya oke ngemuk aduh Karunya. Ih. Udah tuh. Mana tuh? Udah jangan deket-deket. Lumayan. Anak kos gila biasa. Kenaon sih Neng, mak-makan bae. Ih, lapar, tisuk. Candaang. Encan. Oh, daang gitu. Atuh kan mah teu ngejo, udah angan lah. Mak pohon. tenang kau aja mamang mah loba cerita ieu hendak orang lagi dek KFC Kapsi warteg beta kebelis ya. tenang Ulah kita tuh Neng, teu meunang ngarandahan batur mah. Ih. asik ya dan terus aku bebek pokoknya mah jadi bulan hari guys lu ribut aja ayo siapa ilu yang papa ilu lapar mah ayo tuh kan ayo Bapak, geus kalau bacot geus ayo ayo mau makan apa sih? Udah be duluan mah, jangan ih udah besok. Ayo ah. hai tuh beb ih ya dah emang udah anak Yes, no, and coffee mix. Yes. Oh, good. It's good. It's very good. And you? Yes, Me, no. I. Yes, Yes. it's okay. Wait, I'm dead. You that and that not. Oh, that. Oh. Good. Is you on that? Yes. Apakah kamu jago? Cer Irfan. Ayo. Gua malu kagak nyampe gua sampai mati gak? Tuh, si Irfan tuh boncel tuh, anak empo tuh, si boncel Irfan tuh. Tuh si Irfan tuh. Iya nih. Mana bae lu Irfan? I'm street, mami. Insya lo. Ngomong apa lu Pan? Kagak ngerti gua. Oh si Irfan ngomong non si eta segala stret. Mencret sia lah. Segala ngomong kikis gituan. Sakola ge di hanapeun langit. I'm at school. Hey, bet. Yes. I'm still in bawah langit. Parah ya si Calo. Ngomongnya berat gitu. Ngepet bro nu ih. Ngerti ngomongannya eta Irfan segala ge. Terjelas. Tahu lu, perasaan tadi mak masak nasi pagi. Bukannya masak bagong. Kenapa lu jadi ngomongnya kayak begitu, Pan? Nama mah, masak bagong. Buset dah, masak bagong. Setpan, para amat teman siaman. Segala sia di pasakan bagong meureun eta beuteng sakos bagong gitu. Bentet siapan. Stop. Kalem. Semua masalah bisa diatasi. Kalem. Yes. I'm calm. Kalem. Orai kadut. Orai lah pun mah orai kadut lah. Oh yes, orai. Orai kurus, orai kadut tuh. Sia. ojek tuh ayo Okay. ojek pokoknya mah Kadut orai kurus. kakak KFC ojek woi ojek Woi, nyoba sih aing ngomong keur ngojek ya. tuh orang yang ojek ya yang bebek aing yang anak aing dia ya calon Tadi ki seru kebetan aing. Lamun aing ngojek jana atuh serunya jeung PDKT. Atuh aing tinggalin punya anak. Aduh, kumaha ya? Teu ngojek aing izin butuh. Ngojek aing seru aja ngedukungnya anak.
Kumaha caranya? Aduh, aing butuh ya, aing di imah butuh duit. Si ojek. Paling ngagerawang sorangan sih. Niat gojek kan teu sia niat. Niat teu. Naon? Ngojek mah. Tahu lu, tadi lu nawarin gue bener ojek no udang bak. Lobaan, berat. Anes ngojek. Lu tadi nawarin gue aja no. Nur penumpang no. Kan cuma hiji, lu ditiluan gitu. Udah bawa, udah. Mbak udah. Lama banget lu. No, pelanggan no. Udah ojek lu. Lama banget. Temahi. Bodoh amat lah. Mau pulang. Ngojek. Udah ya, Pak. Yes, ngojek. Mam, slow. Isa ngojek. Apa jajak tuh ngomong? Ada ngaku saat. Ente ngojek. Itu murah. Temahi pantiluan. Kajin hayu, terang ngojek. Geus yuk. Tah bawa. Masih sih. Ongko teh naon hang ngojek sih ya. Tapi embung mawa. Paling mamang tikeur ieu ngojek na kieu. Atuh hayang Bisa geus. mawa. Daek embung. Aing mau ditukang, didorong. Anggeus bawa omong. Daek embung. Atuh daek jadi bayar, dibayar kan? Bayar. Bener? Loba ditanya tuh. Loba kan? Percaya. Yes. No money much. Alisnya mau naon arti calo. Nyaho sia ngomong naon eta? Naon? Meni nikmat gitu. Naon sih sia? Selamat menikmati meureun nya mah nusok nyel di undangan teh kitu tah. Tah. Aya merek nusok undangan teh ya, jadi kunyah kabaca meureun ka otakan. Aduh, aing puyeng. Ieu budak RT makin teu bener bae aing aneh. Bawa stres meureun. Mati ngomongan buah. Enggeus lupa persyaratan nya mah, ngojek moal. Langsung ngojek. Bodoh nya mah. Eta naik. Tek mah kalau resep pan. Ayo dorong, ayo. Eta si mau aweuna mah di dua kitu bantu mah ieu nage. Atuh juga aing. Tah, geus rata tah, di rata tah. Eta naik tuh. Ayo, Bet. Senang dorong ya, ojek dorong. Ayo, didorong tuh. Naik. Senang dorong gitu, Neng. Naik. Enggak. Ayo dorong, Nang. Siap, bujur sia hitut kete tah. Ulah hitut tah bujur sia tah. Woi, ayo tinggalkan woi. Ayo tinggalkan. Woi, sebelum ngojek malingnya. Woi, maling. Woi. Good. Ojek karya is good.